apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuata kon Deborah bakit? Okay. Ay nawaw. Apay nga okay lang ti sungbat mo. Kaslasaan ka mo ta naragsak. Tada kami manin kadagiti ubing ti mabati dito eh. At damat ni nana nga kadwayo Ay nawaw. Rumuar ka mo't ngamin. Tapno makapagsarita kayo kan nanang. Awanin tingam. May mayat matlaang no dito'y kayo nga agnaed. Anya nga rod, no choice manin Iso nga rod nga ganos ka. Di ka man nareklamo dita. Libre lang nga rod di pagnaedan tayo dito'y. Nagadupay laang mataririm. Alawanan, agrubwat ka no agrubwat ka. Mala, bantayam ana imbag dagiti ubing. Nagrubuhatan ti anak ko. Di mo manen ibaga nga agpupok kayo kadagiti ubeng iti silidyaw. Rumwar kami mat numaminsan, nanang. Wen angam kaaduan ka agpupok kay lang iti silidyaw. Pasensya kayo, nanang. Mariknak ngamin ti bannog ko no daduma. Naa, anya ko mati pakabanugam kaawang matrabaho. Day tala ang mga awir iti duwang anak yu ti araramidaw. Wen, nga makabannog latamot, nanang. No anya ti imbagak, no anya ti kayat ko, isaw ti masuraw. Laglagi pa abalay ko ti pagnanaudan nyaw, di bura. Wen, nanang. No anya ti kayat yo, iso ti masurot. Apay nga itala ang arimwar ka si ka, di bura. Nagpadidiak, nanang. Ken pinaturog ko pa'y dagiti ubing. Di mo ka di makita ti naurnong amurangyaw. Ha? Napunpun noon ti crates, awan mati kunam nga ilabam. Urayang pa'y sa mga agbuot dagita abadaw. Pasensya kayo, nanang. Labaak to numawaya anak, nanang. Saan apasinsya ti kasapulak? Ti kayat ko kaaglaba ka, itama laeng. O, nanang. Mga anak laeng. Kalpasan na, aglabaak matan. Wen ngamin iranam ti aglaba no kasta nakaturog dagiti ubeng. Tapno awan ti adu arasun mo. Hello, Deborah, anak ko. Kumusta kayo kantatang, nanang? Okay lang, mat. Madamati mula mi itinatang. Mayat day ta, nanang. Isopay ama ila ko. Da kayo ngay, mat. Kumusta kayo matan kadagiti apo ko? Agparparikutak nga rod, nanang. Ay nawaw. Apay, mat. Adda ka din napasama ka dya kamaw. Sa anak akong portable dito'y, nanang. Narigat ti makikabbalay iti katugangan. Anyat ko nam. Makikabkabbalay kayo iti katugangam. Kunak man no limasin kayon. Saan anatuloy, nanang? Ti plano mi kat agabang kami. Pangururayan mi iti maipatakder akalapaw mi. Ngam saan mat anatuloy? Kasaritam ti asawa maanak ko. Di namat lang kayat dayat ti lumasin, nanang. Sayang kano ti abang. Narigat nga agpaiso ti makikabkabbalay anak ko. Mayat no adda kumamat bukod yu abalay. Uray simple laeng ano isaw. Tinapatag kat saan kayo ang makikabkabbalay iti katugangam. O sige, nanang, idepo kon ti cellphone. Ti katugangak ti sumungad. Umawagak tumanan, nanang. Bye. O sige, agan-andad kayo dita anak ko. Anyat inyawag ti anak tarosita bakay. Saan kano akomportable iti ayanda italakay? Ay nawaw. Sa dino ti ayanda itaya. Makikabkabbalay da iti balay ni katugangan na. Ha? Ay nawaw. Kunak man nulimasin da gijayan. Isumat lang ti amok.
Ngam saan kanumot anatuloy lakay. Naa, anya ngay dararamidan ni Andong. Saan kami anak kapagsarita na sayaat? Tainidep na ti cellphone na, idisimang pati katugangan na. Ay, no umawag manan. Ibaga makasarita na nila kay na. Ito amot ti anak da. Saan mo ta mabalin atong palbiag kat makikabkabalay da? Wan lakay. Ulitak nga ibaga no umawag manan. Nalpas nga rodan ti kontrata yung Andong. Wen, nalpasan. Iso nga agawid akong dita. Gumatang kantuman nga rod iti diaper ni baby kan abasto tayo. Naibusin ti diaper na ginatang ko. Adapay matkit di, ngamtap no saan laang maibusan Di ko na ni nanang kat mabalin mo ti lamping. Wen nga matrabaho mo't lakay. Kan amumot, sensitibo ti kudil ti anak ta. Alam mo nun. Gumatang ako. Ngam diaper lang Wen, Manulang ti kwartak. Gumatang pa iti bagas ken apasto tayo dita balay. Ang mga noawanan ti mabate. Sige, bye. sige lakay, bye. Ado may, tiginatang mo nga abasto tayo, Andong, anak ko. Wen talas daytan asweldok nanang. Ay nawaw, las aswildom ko nam. Wen nanang. Nalpasan ti kontrata mi. Masapol nga aguray manen. Anya nga rod ti planom ngay. Anyat aramidaw makabayatan ti panaguray mo. Agsapol aki ti pag-sideline na nanang. Kastakit ti kayat kuking ka anak ko. Nadiskarti ka, iso asaan tayo ang maawanan iti makan. Ay gayam, umay ni manang mulusil inton bigat. Dito'y da ka nung agbakasyon. Awan ti parikot dita nanang. Umay dalata Ado magkit di ti abasto a ginatang mo Saan ang masapul nga agmarkit da? Agsarita taman pa'y Andong lakay. Anya man ang tibagam, Devora. Talaga asaan akon akomportable dito Mangrugi ka manan ako nak. Diyak kayat ti kastoy lakay. Kayat kumutin ti lumasin. Awan nga rod ti kwarta ba kahit? Day tala ka na yun ti bagam. Kastoy nga rod ti kayat mo. Ti makikabkab balay tayo. Talaga nga awan ti planom alumasin. Anya nga rod? Kat awan mo ti kwarta. Una yun ti kasta Andong. Reklamo dita. Kat amumot asyak lang tagtrabaho. Nalakalang mo ti ramidam. Pakibagayam lang ni nanang kandagi ti kakapsat ko. Di mo pa'y maaramid mo. Hay, jakamon. Napudot mo ti ulom, Andong anak ko. Apay ka day? Makaparurod day kaya Devora nanang. Ay nawaw, anya man ang tinaramit tinalaing nga asawam. Ipilit na nga rod alumasin kami. Apay ka naw, ada kwarta na aya. Day tangarod nanang, di mo't makawawat. Sa bali mo't ti ugali day ta nga asawam, anak ko. Kaslasaan nga rod nga pampanunot nanang. Bayam, bagbaga akto day ta adibura. Kaya na ti lumasin, kaamo na mga awan ti maitultulong na iti gastos yaw. Ay nawaw. Di ka man agin babak nang si ka, dibura? Ha? Di ka agin babak nang, kunak. Apay kastamot ti bagbagayo kanyak nanang. Ata na ibaga ni Andong akayat mo kano ti lumasin. No para kanyak kat may mayat no lumasin kami nanang. Ada kwartam aya, ada pagbayad yu iti abang. Awan, nga mabalin mo. May karigatan nanang. No awan ti kwartam, di mo ipilit ti kayat mo, unay kan. Di mo amo ti aktipid mo. Libre lang arudan ti panagnadiyo dito'y balay. Pangipanam ka rin anak ta. Ipashare ko ida iti ayanda nanang kantatang ko. Ay nawaw, hapay matati mo yung bagbagaan na sapa. Kasama gayam ti planom. Nag-text ni nanang kanya, kayat da kano ang makita dagiti apo ko da. Manungay ngal daw yu jay. Kwa, Saan kayo mo siguro ang mabayagan ni jay? talong aldaw milaang ijay. Agbakasyon kami laang. Talong nga aldaw laang. Ay nga matumati indalam abato yo. Wen taam mo dagito'y anak mo. Agkarasuka da. Kahit agbiyahe kayo nga ro dita. Wen
Inton alauna ta sa anak pa'y anak kaimpake. Di mo matimbagbaga nga agawid kayo gayam dito'y lugar tayo, Devora, anak ko. Awan ko matiplanok, nga maasarak iti asawak kan katugangak. Iso nagbiyahe kami nanang. Apay ka de. Kontrada iti planok alumasin kami nanang. Ay nawaw. Apay ka numot. Awan ka no ti kwarta nanang. Mabalin mo't nga agpatakder kayo iti uray simple laeng akalapaw yaw. Tiko nam kat adda tawidan nila kay mo adaga. Adda ngam kasla di namot kayat alumasin kami nanang. Imbagak mo't kankwana sa anak akomportable ijay balayda. Ngam awan latakan kwa na. Wano saan, mabalin nga agpatakder kayo iti kalapaw yo iti bakante aluti tayo. Saan pa'y siguro nanang? Dito'y kami pa'y kadagiti anak ko. Ni andong mo ti umay makipagnaad dito'y balay. Tapno marik na na, no anya tinarik na. Kunakman no talungal daw laang ti bakasyon da Devora, andong anak ko. Isumot imbaga na nanang. Ay nawaw, apay nga rod akasta. Makalawa siya yung tinapalabas, sipod na pandaijay. Ngam awan da nga nagawid. Dahil tangarod nanang. Di mo tiniksan. Di na matreplyan dagiti text ko kankwana. Tawagam laangan, amangan no awan lud na mo't. Uwan nanang. Awagak tulangan, inton madamdama. Hello, Devora. Nakawag ka mat andong. Anyat ibagam. Kaano kayo nga gawit ka dagiti ubeng? Kunak manutalungal daw laang ti bakasyon nyo dita. Saan kami nga gawid? Dito'y kami laangan. Anya? Apay ngay? No kayat mo makadwa dagiti anak ta. Sikat umay dito'y. Di bali, tanalpas mo ti kontrata yo. Mabalin nga agbiro ka iti pagtrabahuam dito'y no kayat mo. Apay mo takas tabakit? Among matilugar da ng kantatang ko. Umay ka lang no kayat mo. Tapno mapadasam mo ti makikabbalay kadagiti dadakkel ko. Anya? Naimbag nga aldaw yo, tatang. Nasayaat ba, tanakaumay ka andaw. Gaputa kayat ko ang makita dagiti anak ko, tatang. Kailiw ko matanida. Nakaturog na pailaan. Andaw, adyang iti planaw. Agnaid ka kadimad ditaw. Kapilitan na, tatang. Saan mat ngaminan na kayat ni Devora ti agawi di balay? Si Mangput ka matgayaman si Kaandong. Kumusta ti biyahe? Ay, okay lang mat bakit? Welcome ka dito'y balay dananang kantatang. Dito'y mutan ti pagnaidan tayo. Iti silid ni Devora iti balasang ti silid yaw. Nalawa mat kit di dayay. Umanay kayo nga upat. Agyaman ak unay, tatang. Madlaw ko asaan akomportable ni andong dito'y balay, Devora. Bayan nyo lang nanang. Tapno marik na namot tinariknak ijay balay da. Agbababawi siguro da ichay. Kurang pa'y day tananang. Nagasat lata ni andong tanasaya at kayo kantatang kankwana. Siyak ngay, kanayon nakapagsasawan ti ina na ijay balay da. No kasta, kayat mo ti bumalas kan kwa na? Kaslakastan ananang. Ay nawaw, kaasimot. Tapno amuna atirik na nanang. Tapno maawatan na ti kanayon nga ibagbagakan kwa na. Sa bagay mo't kit di anyat amu tayo. Mga numakaamiris, numapadasan natin makikabalay kada kami, akatugangan na. Okay ka lang ka di si Kaandong. Di ka matagtagari dita. Apay nga agpupupok ka dito'y silid tayo. Sana ka komportable dito'y bakit? Ay nawaw, apay mat. Uray na sayat dagiti dadakkel mo kanyak. Sa balilat ti marikriknak. Diyak marami ti kayat ko. Mabainak pa yun nga gililad laeng. Ita, amumon no anya tirik na ti makikabkabalay kadagiti katugangan. Wen bakit? Maawatan kan. Agsapolak to iti pagabangan tayo bakit? Tapno lumasin tayon. Agurnungak madlaangan. Tapno makaipatakder tayo mat uray kalkalapaw laeng. Aywan rumbang laang lakay. Kunak tumat kan ka.
Nariga ti makikabkab balay laeng. Saan a makagaraw da tao? Ano sa inyo pa ilaang ti simple abalay bakit? Dahito ilaang ti boarding house akabaala kabayadan. Okay laeng. Numalpas ti kalapaw tayo, umakar tayong tumat laeng. Agyaman nak ta maawatan nak bakit? Kumusta nga eh? Anya tirik na ti mailasin, lakay. Ay kat mayat bakit? Makaangis ang da tao. Kunak tumat kan kalakay. May mayat ti mailasin. Tapno masursuro tamat laeng ti tumakder iti bukod ta asaka. Nagabang kayo magayam, andong. Una nang, nakababain nga minan ti makikabkab balay. Temporary lang ti boarding house me. Pangururayan mi amalpas ti kalapaw minanang. Ay nawaw, diyo kayat ti agnaad dito'y balay. May mayat latan no mailasin kami nanang. Sana komportable ni bakit ko dito eh. Nang ronagat na eh. Agnanaedin damanang dito eh. Ag-arti-arti mananday ta babae. Napadasak tayo nakipagnaed ka dagiti dadakkel na. Ket oray no nasaya at dagiti dadakkel na. Sa balilat tatirik na nanang. Nagrikat. Itaan na ilasin kami. Nalagaan mo tirik na. Ken makaangis kami nga agasawa nanang. Adda kada kayo day taa. Sapay la ko mata maawatan nyo ti desisyon mi alumasin nanang. Araramitin mi dito eh. Para matlaang ti pagsayaatan ti pamilya mi. Tapno masursuro mi ti tumakder iti bukod mi asaka. Ay, nawaw! Uray kasanupay ti kinasingpet ti katugangam, no kasapulan alumasin kayo, aramiden yo. Sursuruan yo ti tumakder iti bukod yo asaka, tapno naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Dagiti kalding yu ijay kalsada, rodantay. Ay nawo, dagiti kalding may man tinakita yung nanang. Apet ti kalding may aya. Agkaiwarada nga rod ijay kalsada. Mapanyo kita ang taamangan numapanda iti solar ti sabali at tao. Ni nanang may, saan nga umadayo dagita? Danag yun ah. Amom nga raod kat adamot sa kadagita akaldaing. Agkalma kay kadilang nanang. Mano atawanan akasta ti sit up may. Ngamawan mo ti agreklamo. Awan pa'y ita, ngam numaumadangay. Advance law na ganun ti pa nagpampanunot yun. Iso kasta. No di mo kayat nga ipagod dagijay akaldaing. Aladam ti solaryaw, tapno sa anda nga agober da bakaw. Isupay kita pakataktakan da ita. Naapay nga nga graman ti kalding at arakan mi kat pagparikutan niyaw. Istresin nyo lang ti bagiyot kastangar aramidin niyaw. Anya manan dyan ang ko nga ibagbaga ni nanang moro dante. Dagiti kalding kano at arakan tahan sing. Ay nawaw, apay dagiti kalding ataraken ta. Agkaiwarada ka nung araw di ta kalsada. Diyak amo ka nana. Pagparikutan namot nga amin. Kasla da pa ibagbaga na amaaladan. Aladak ka no ti solar tayo. Tapno saan nga agover da bako dagiti kalding. Ay na, isupay kit di day ta apakataktakam manan. Maban ka kit di makitang dan, ta isupay ang maigatang kadagiti masapsapul tayo. Uy, mapanakin ton mo tamtama. Urayak lang ni pari Dudong. Sige,
Umunaak nga rodan arumwar, tamapanak mo't makilaba. Naladaw kayo mat anagawid, tatang. Ano nga mente, naramid ko iti garding ko, Selma anak ko. Kat, kumusta mat dagiti tarong amula ijay? Nagbunga ka di mat laang. Wen, adu mo ti bunga na. Ay nawaw, tsumamba kayon samot ita, tatang. Mayat ti presyo ti tarong itakat. Aya, Wen, ngimi na nga rod. agapit akin tin Lunes, anak ko. Barang mayat lata ti presyo na intong Lunes. Tapno maramanak mo ati nang ina-apresyo. No adda maapit yung ama no akilo, o di mayatan. Maisubli mo lang siguro ti puunan kan bannog yung tatang. Sapay la ko baa. Nalugi aki di na palabas atawan. At sapay la ko matasan ama ulit ita. Nakariing kay magaya man tatang. Ay, nasapa ka ba't ang nakaring ita, Selma anak ka? Sa anak ngamin ang makaturog tatang. Da kayo nga'y, nasapa kayo mat ang nakariing. Apitek ti bunga ti tarong amulak ita. Ayunan niya, itagayam ti schedule yung agapit. Wen, kita man umano ti preso ti tarong iti kalman. Isumo lang ang atatang. Awan nagbaliwan na. Awan, isulat na. Basit siguro ti supply ti tarong ita. Ay, mayat garon, ano kasta? Aywan gayam tatang, kabailan nyo kadi nga apitan ti bunga ti mulay, oh? Tano saan, tulungan kayon. Saanin anak ko? Aramidem kidi mo ti trabaho. Kabailak na ito yan. Saan mo't analawat ti garding ko kahit? Ay, mayat ti isam mo ita, Oscar. Agapit ako ni Timulak at Tarong Mariludeng. Ay, kat nasaya at ano kasta? Nangina ti tarong ita kay. Isubit lang ti kunat anak ko maray. Ala, agpatuloy akaw. Agpatuloy ka mo tang tapno di ka mataktak iti lakad mo. Ayun gayam, no adda ti reject mo. Ibargin mo latan kanya. Uray 2 kilo lang. Wen, no bilang mantanda, itulod kunto itayan niya. Ay man, taisuman ti pangrabian may no adda ah. Okay, agpatuloy ang araw din, maray. Sige lang, bareng masambot mo pa'y tinangin na apresyaw. Ay nawaw, adda kayong magaya mong tatang. Kasang-sangpit ko lang anak ko. Kay, apaya kasta tila ngayon anagawin. Ayan nga'y titarong nga inapit nyo. Ay, Apaya nagsannaay kayo. Apay ka ding. awan mo't gayam tinamnamaag nga apitak anak ko. Ay nawaw, kasano nga awan? Ti kunayo idi kat nagbunga dagiti mulayo. Kinan mo't nga ron titarakin da kaldeng. Ay nawaw, kalding kunayo? Wait, sigurado kalding darudan ti dayjay. Isudalaang mo tamo nga kay wara ti kalding na. Ay una yun dayta. Di manon manen dagiti kalding da iti solar tayo. Makisarita kan tuman kadakwada. Sa painlangin at itarong ita. Anyat umay mo ibaga si Kaselma. Dagiti agkaiwara a kalding yung manang ansing. Ay nawaw, anya manan ti parikot yo iti kalding mi aya. Kinanda ti tarong amula ni tatang ko. Ay nawaw, sigurado kayo kade akalding may tinapan iti solaryaw? Katwan manang, da kayo lang mati agkaiwara ti kalding na. Ay di kay agpapabasol akasta. Ngamen, adu kaming agtartarakan iti kalding dito'y lugar tayo. Ti ko na ni tatang kat kalding yung kano tinakita na. Ay nawaw, apay kasta man ay. Pagpupudutan nyo, matagiti kalding me. Pero huwisyo da mga ngamin manong. Masayangan kami ah. Ta siyempre, sayang matibannog ni tatang. Sapay nangina ti tarong ita. Sakbay nga agreklamo kayo. Siguraduan nyo nga da pamanagnagiyaw. Saan kita kastang agpabasol kay latan? Saan na mabaling ibagayo latan? Mayat kumaano at da video, tapno mamati kami mo. Anya? Ilibak da mo tatang. Ay nawaw, apay nga ilibagda. At isudalaang mo kay wara ti kalding na. Anya nga ron ti maaramidan tayo ngay. Di daurayan ang mga ikargakit sa bidong iti garden ah. Ay sus, day ti diyo ara-aramidan tatang.
Amangan numatay dagiti kalding da, kat datayo ti mabaliktad. Makaperhuisyo damot gamilan. Sapay nangina ti tarong ita. Ang kitin mailakok. Agbantay kayo, tatang. No adda kalding amapan ijay, i-video yung tapno adda ebidensya tayo. Tapno didan makapagliba. Ay nawaw, nangyawid kayo matan iti kalding, tatang. Sayang nga rod anak ko. May salaang tinaiyawid ko. An-anwin nyo ngay dayta? Dahita ti bayad ti tarong ko pinerdida Selma. Anya? Nangila ti tarong ita. No saan aga po kadagita kaldeng. Chimamba ako mamay. Aguray ka, tatang. Kalding daman ang ansing dayta niya. Way, kalding dalayta. Sigurado ako. Agasam man ta kinabailan nyo at tiniliw. Sayang nga rod na may salaang tinatiliw ko. Aduda ko ma, nga may salaang tinaiguyod ko. Kasano ngay no sa pulan da, kat da kayo ti ipabarangay da. May mayat manin no agpabarangay da. Tapno mabayadan timulak a pinerdit ag kay wara tarakin da. Kwarta ko maday dyan, no saan da pinerday. Mabiit man lang nanaluding. Wapay ka di Selma. Aday bagam. Makita yu day di akalding nana. Ay nawaw. Ti kalding mutdaan singken rodan ti dayta. Kinanda ti bunga ti tanong amula ni tatang. Iso ati niliw ni tatang dayta maysa. Anya! Aduda ka no nga may salaang tinabailan ni tatang ati niliw. Iso aday ta ti inyawid na. Dayta ka no ti kasukat ti bunga ti mula ni tatang ko a pinerdida. Daytan ti ibagbagak. Numapan kayo iti ayanda. Pakibagayo man nana. Adda di may sa akalding da ditoy. Imbes ana tiyambaan ni tatang timayat a presyo. Awanan takin nan damutan. Awanan mailako. Ay, sayang mo dayta. No kumanga mindim ngagda kanyak. Awan kuma ti parikot kita. 5, 6, 7, 8, 9. Ne, apay ngay. Kurang matan ti tarakan mi akaldeng. Ay, madiday to yun Rodante! Rodante! Oh, apay ka di ba kay? Kurang iti may sa ti kalding atarakan talakay. Ay nawaw, asino nga itinang kasay? Dayta ti jak amaw. Ay oo na yan. Di pa'y lang maustal no asino man day tangag tatakaw. Asinaw ti maustol ansayng. Tinangiguyod iti kalding atarakan may nanang. Mapukpukaw ti maysa. Amaw, no sa dino ti ayan ti kalding yo amapugpukaw. Sa dino nanang. Adda ijay ayan da Selma. Isu kano ti bayad ti mula da ataraw akin nandag iti kalding yo nga agkaywara. Ay nawaw! Manganan, Rodante. Pamunakan ba kay? Apay, adda ka di pa'y aramidam? Mapana kita enda tata Oscar. Saan ang mabalin na tagikwa enda ti may sakalding ta? Anya ti aramidam ijay? Anya kumapay. Alag ti kalding ta. Sayang di jay. Sapay mabalin na mailako. Mala, mapan ka nga rudan. Aywan gayam, idagas mo man to'y karne ka ni nanang. Nalipatak matan nga ingtad ken kwa na itay. Isubot mga rodan, tagrubata kon bakay. Karne para kada kayo, nanang. Ay, agyaman naknakaw. Mala, agkapi-kapay Saanan? Magpakatak mo't langin, dapay papanak. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Itayan da tata Oscar. Anya, Saan na mabalin na tagikwa enda ti kalding may? pagsaritaan nyo ang nasayaat, tanaperhuiso mo't ti tarong amula na. Sapay nangina ti tarong ita. May parbang nga raw, ti kasi nga naramid na. Nasakit siguro mo't tinakam na taimbes at sumamba. Saanan takinan mo't ti kalding atarakan nyo dagiti mula na. Alag ti kalding may tata Oscar. Itad ko, nga masapul abayadam ti mulak a pinerdida. Saan mo't analawat ti gardinyo Ay nawaw, mano akilo kumati maapit ko, no saan aga po iti kalding yaw. Nangina ti tarong ita, amom da ita. Wana, agasam man tamay sa kalding ti bayad na. Nakitam tinapasama kiti mulak. Saan lang abunga ti kinlanda? Naperdi pa yan ti dagduma.
Saan ang agbunga tayo jay? Imbes ang makatsamba na tao, awanan Anya, agpili ka. Bayalang timula ka na perday, wano ti kalding mo ti bayad na. Saan laang alamin sa napasamak ti kastoy rudante, tapno ibagakin ka. Una yun ti kastoy, pagpanunuta manaimbag. Sikat ti makaamaw agpili, noan niya ti kahit mo. Agsubli ka dito'y balay, inton bigat, tapagsaritaan ta. Kot, inda, dagiti kalding mo. Iso adi ka makapaglibak. Agsapa manan lakay, ngamdidan samot manan inbulos ti kalding tayo. Alanganan nga ibulos ni Tata Oscar day jay. Kat, bay ang tangarudan. Anya nga tati may mayat bakit? Ti kalding tati bayad na, uno agbayad talatan iti cash. Pangalaan tangay iti cash. Sigurado adakkel ti singiran dagijay tanangi nakat ngarot ti tarong ita. Kat nay, awanan ti apitan da. Naimbaga bigat yaw. Kumusta ngay? Anya tinagsalitaan nyo kin ni Oscar? Ay nawa, migbigatan nga umay kayong makimaritis nanang. Anya tinagsalitaan nyo kunak? Ti kunada kat agpili kami kano, nukas wano kalding ti bayad na. No siyak ti da kayaw, iti julatan diya may sa akaldeng. Tano agpatulong da ken kapitan, talaga ada kayo ti dihadaw. Amangan kit di pa inudakdakkel ti bayadan niyaw. Unang sayang mo day dyan nanang. Ay naanak ko, pag nakman nyo dayta, tainton sumarunaw, ipagudyo dagiti tarakin niyaw. Tapno saan da makaperwisyaw. Saan lang ada kayo ti tao dito'y lubong kunakmanan. Anya nga iti desisyon mo rudante. Kukuhayon takalding Tata Oscar. Isudaytan ti bayad ti mulay o apinerde dagiti tarakin may. Sigurado ka. Abangan nun itong madamdamak agbalo ti kapanunutam. Saanan, Tata? Nasayat man garo, nukasta. Intong sumarunong amin. Ipagod mo, titarakin mo, tapno didag kay wara. Huwag, Tata? Sige, pakadak mo't lang, tas sa pulag dagiti kalding may. Ang mga nung nakikaruba man dagijayan. Limabas da iti paraangan mitay. Diyak sigurado nung nagpadaya da. Nung isumot yung nakita ka nagturungan da. Nagyaman ak, Tata. Dakil tulong day tatap no dago sa mabirukak dagita akaldeng. Pasensya kayo manin tata. Napirhuiso kay pekit deng. Tinapatag kat nasulbaran barok. Agbaling ko mga adal kada kayo dayta. Di yu urayan ang maibus dagiti kaldeng gapu iti kina-irresponsable yaw. Ay nawaw! No amom ti agtaraken, amom kumamat ti responsibilidad mo. Iti kasta saan ang maperwisyo ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangta dry aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti impakpakan mo kini sir? Apay asika manan ti tapuan? Ha? Tsak amo no apay asika pay laang ti tapuan kat kastamat ti langam. Anya ti parikot mo iti itsurak aya. Timidan! Anya? Agsarming ka atap no makitam ti ibagbagak. Adayo anapimpintas ti tapto tayo ngam iti sika. Napudaw pay dayjay. Ti ko na ni nanang ko kat napintasak kanumat. Kat patpatyamat. Ul-ulbudan na kalaang ni nanang mo. Siyak man nga minin tinakitang. Di ta ka man langan. Anay ko!
Tibuok ko, Jillian! Di na taltalikudan no kasarsarita ka, ha? Nanang, mapan ka kano iji pagadalan inton bigat. Ay nawaw, apay kanumanan. Agsasarita tayo kano iji principal's office. Apay, addaman kinaapamon. Dayjay atimidan ananang. Ngiri ka manan. Nanang, makapaasar dayjay a babae. Ay, umapal lang siguro kun ka. Anya nga ikat napimpintas ka ngam iso. Uray pa'y idiubing kayo. Di na ngamin maaklunday ta, nanang. Mala, bayam. Kasaritak to, ti inana. No apay mat ngami na masapul nga uyawom tila nga tipada matawa. Saan kumat nga uyawan, tatang? Anya asan? Kat no timidan kun kunamkan kwa na. Pudnumat atimidan dayjay arika. Dakas tigas tang arami danak ko. Di na laang ngamin maaklon ang napimpintasak ngam iso. Ngam nalalaing mat ni Rick ang mitisi ka. Anya kumaita no nalalaing. Napatpataglat ta ti physical alangan niya. Ay unay ka nanak. Naakaran gamutin iti ugali ti inam. Naakaran mo't nga ibagbagam dita, Albert. Bagbagaan ti anak mo tani. Uyawon na mo't ti pada na tao. Panaguyaw ayamot ti kasjay. Apay ngami na pagpupudutan yung aginaday di arika. Awan mo't kit di. Kaya't milaang. Na, di kay mabutang. Numakarma kayo ti kastangar aramidon nyo. Ay, unay ka nanak ko. Di mo't imbagaking ka, di ka makiap-apa iti pagadalan. Imbis a makitaggedak ita, awanan Isupay manon apakataktakak. Ay nawaw, saan asyak tinakiapa, nanang? No binaybay-am ko mga minday jay ajilyan. Ingguyod na nga rod tibuok ko. Saan ko kano atal-talikodan no kasarsarita na? Ay, una yun, aya. Kasta unay ti pananguy-uyaw na kanyak, nanang. Timidan, kung kunanay iji pagadalan. Kastamit kami ni nanang na. May samot ang managuyaw. Like mother, like daughter ako nada. Ay, sayang ti may sangal daw ko kuma. Mapankakit din orang. Kasi matapok. Ang mga no idadalos na ijay. At damot gayam tangtang sit ti anak mo anya, orang. Ti anak mo tinangirugi, Wilda. Sana, ngiri ka kano tinangirugi. Ay na, di mo ngamin kanunungan ti dakes nga aramid ti anak mo. Bakbakutan ka matakasta. Na, Imbis abagbagaam di anak mo, sabali ngamin ti isursurong. Kitaam dayta, imalaking ka ama naguyaw. apay, di mo maaklon at timidan ti anak mo. Anya ko maitano timidan ni Rika. Masapul nga ipaoperayo, tapno na pintas mo't akit kitain ti timid na Ay na, panagkunak kat saan atila nga ti anak ko ti ayan ti parikot. Na, Ti ugali yaw nga gina ti parikot. Uray timidan ni Rika. At least, nalaing mo ti anak ko. Mapangnamnamaan pa'y nga ubeng. Kumusta tilakad mo, anak ko? Binagbagaan da ni Jillian, tatang. Adi na uyawan ti apuyo. Naimbag man, ta binagbaganda. Wen, ngam na pride lat ti inana, tatang. Saan nga amuday dya awilda ti agpakumbaba? Ay no, anya tinaramid na ya. Isakit nakit din ti dakes nga aramid ti anak na. May samod na tawilda. Awan mo't manak nakam na. Ay, nakunayo pa tatang. Itikas dya pa nagsasauna itay kat amuklatan amay samot ama naguyaw. Ipaupirayo nga men titimid na kung kunanakit di kanyakon. Di matagbay na siya bakbakitan. Uray timidan ni Rika, kit nalaing mo ti apok. Isuakas jay ti anak na, takas jay mo ti ugali na, tata. Katawaan da nga min titimid ko ijay pagadalan, apong. Ni Jillian man na nakalugaran tayo, ti mastermind. Uin, apong. Isuda kadagiti gagayim na. Ay nawaw, saan mo ta mabagbagan na siya tao? Nalabas da nga rod, apong. Ang di mo latan ni kaskaso, apok. Di mo sayangan ti oras mo ti tattao akasta. Anya kumaitano kasta titibid mo.
Wen apong. Igad mo kit di ti panagadal mo. Iti kasta, kat si kanto ti tapuan no agturpos kayo. Kan maka-enroll ka mo't lang iti State University no agkuliyo ka po. Wen apong. Kasta ti aramida. Agturpusan ti anak ta iti kolehiyo. San ka di, Wilda bakay? Saan lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Kasano? Adda bagsak na. Iso nga extended manen. Talaga gahayam analalay ni Rika. Hay, di mo man ikumkumpara ti anak ta iti dayjari ka. Naimbag pa dya timita nakat katawan nyo. Agturpusan iti kolehiyo. Anya ko maita. Saan kayo amabayin? May sa asem lang mati mauray. Apay akas labig deal nga minken ka. Sa bali siguro tinararamid ti anak mo di pagadalan. Iso asan nga agturpos itatawan. No awan na sayat ngay bagam. Aguli mo kalatan, Albert. Nalakaya ti agadal. Nay, awan mo't nagan ni Jillian iti listaan dagiti agturpos, Rika, anak ko. Saan nga agturpos ni Jillian itaatawin nanang? Ay nawaw, apay ngay. Adda ka no bagsak na. Anya? Isumat ti istoryaan ng agkunanang. Ay na, kaasimot nga rod ano kasta. Sa balin tuma nga minter aramidan na. Ay, awanan Ad-adda agumura mananday jay ken ka, anak ko. Apay ko maaguraan na. Wen taino na amanan anag turpos. Timidan, kunanan tumat ngamin king ka. Timidan nanang. Tinapatag kat adda respetok iti padak a tao. Awan serbi tinapintas alanga, no dakas mo't ti adda iti kaunggan nanang. Naka-enroll ka din, Jillian. Saan pa'y nanang? Ay nawaw. Apay asaan pa'y ngay? Kanun to? Nasapa pa'y mo. Sa bali ti pagdandanagak ita. Anya ti pagdandanagam. Nagturpusan ni timidan iti kolehiyo. Katsyak. Agenrolak tumanan. Agiskwela akmanan. Si kakit di mo't. Okay lang dayta anak ko. Awan pagdanagam. Ta itikas di alangan ni Rika. Sigurado ang marigatan day nga agbirok iti pagtrabahuan na. Sa bagay. Timidan mo't nga minday jay. Naku nampay. Adayo mo't anapimpintas ka ng iso. Sa bagay matkit di Sa anak mo't siguro ang marigatan nga agaplay iti kastoy akinapintas ko nanang. Sigurado dayta anak ko. Mano atawanan tinapalabas, Wilda. Mano atawanan. Ay nawaw. Anya kumaita numano atawanan tinapalabas. Mano atawanan tinapalabas ngam kastalat tamot ti ugalim. Anya? Aging gayta kat pagpupudutan nyo ti timid ni Rika. Kunaklakit din no anya ti ibagam. Dayta mo lagayam. Anya ti nakakatkatawa iti imbaga kaya? Awan mo't kit day. Kaya't ko lang tagkatawa. Isungag mamalas ni Jillian ata kasta kayo. Anya ko mati connection ti timid ni Rika kin ni Jillian nga anak ta, ha? Iti panagkunam kadikit na saya at uyawan nyo tilang at ipadayo tao. Karmayo lakit di daytan. Si kamot gayam ti masabat ko, timidan. Anya ti kunayo? Rika kunak kuma. Sa dino ti papanam. Ipadas ko man ti agaplay. Dukas ta, agtrabaho kan. No adda mangawat kanyak nana. Iti kasta langam. Panagkunam ka day, katadda mangawat kan ka. Nagdigos akmat. Kan presentable mat ti kawas ko nana. Tatimid mo ti parikot. Anyat ko na yun, nana. Ay, awan! Ipadas mo ti agaplay. No adda mayat, amangawat ken ka. Bakit mo't ni Nana Wilda ti ugali na akasyay apong? Apay tina ni Jillian. Nasabat ko di tadalan itay. Katjak kayat ti panagsasauna apong. Anya ti imbaga uno'y narabid na ya.
Panagkunam ka di kat adda mangawat kan kay tikas taalangam. Kunanakit din kanya kapong. Ay, nuapay pa kasi kurandala unay tatimid mo. Di mo na itatimid ti swertem. Ammo pa'y man kadakwada apong. Ay, ngam kasi ti kanayon ko ngay bagakin ka apok. Di mulat taniday kas kaso. Insecure na lang, ititimid mo. Iso akastada. Agkasapulan da kano iti maestra iti pagadalan nga asideg kada tayo nanang. Ay kat ag-apply kan Jillian anak ko. Panagkunayo nanang, maawatak nga ta. No para kanya, dakkel ti posibilidad na anak ko. At damo lisensyam, kan napintas ka. O sige, ilakad ko nga ron ti requirements ko nanang. Una, sigurado nga ado ti ag-apply, iso alalaingam ti sumumbat, no adda interview. Iti kasta, sigurado asi katipilyan da. Wen nanang. Gumatangak to iti blouse mo, tapno presentable ka ama interview. Piliin nyo ti maibagay kanyak ananang. Amok daytan, pilyak tay kapipintasan, tapno si kantumet ti kapipintasan ijay. Agaplaya kun iti sabali nanang. Ay nawaw, apay nga agaplay ka kat mayat mo ti trabahom itari ka. Kasapulan da kano ti maestra ijay laot ket. Aya, Una nang, may mayat no ijay ti pagtrabahwak. Dakdakkel ti sweldo. ay kat si ka anuan niya ti plano manakkaw. Kan as-asidag pa'y apagtrabahwak nanang. San amasapol nga agbiyahe ak iti adayo. Sige, ipadas mo nga ron ti agaplay, barang mapagasatan ka. Anya ti ko na, Marika apok. Ag-apply ka, maestra. Una po, adda ka no bakan ti aposisyon ijay laod. Apply ang mga roda na dagos. Barang si katipilyan da. Nag-apply mat gayam day jay atimidan nanang. Nag-apply ijay laod. Wen nanang, iso ti kagidan ko ana interview itay. Ay nawaw, adda mo trabaho na. Nauma siguro ah. Ang, tanya ko maitano nag-apply mo. Kasano no iso ti pilyenda nanang. Ay na anak ko, agkalma ka kadilaeng. Anya ti laban day di atimidan ken kangay. Maestra ti naplayan nyo. No iso ti maawat, amangan no agbuteng dagiti ubing ken kuana. Sa bagay matkit di ananang. Saan dan to ang makakonsentrate no kasjay ti lang ti maestrada. Apong, ninanang ngay. Ada na panan na. Apay ka day. Adda good news ko kada kayo, apong. Ha? Anya ti good news sa pao? Siyak tinakapa sa iti interview mi. Lukas ka. Agisuro kan taon, jalao na pao. Una pong, adamot laangan as-asidag apagtrabahuan. Ay, congratulations sa sigurado abaragsakan ni Nanang Mawa. Palitin tayo to ti may sama no kawin ton malaw. Kumusta nga, Jillian? Good news ka, day. Ne, apay ngay nga agsan na ay kaakasta. Awan mat tinamnamaak apagtrabahwak nanang. Anya, Talaga amalas itibiyag ko day jay atimidan. Makapabusor. di mo ibaga aday jay atimidan ti pinili da. Isong agpaiso nanang. Ay nawaw, asinaw tinagpilay, tamapan kuman kasarita. Apay akastamutan dar aramidan dahan ka? No iso ti nakapasa iti interview. Anya ngay ti maramidan nyo. Ay na, makapaburot iti daraday jay a babae. Aklunan nyo latan analalayng ni Rika. Iso nga iso ti pinili da. Na, kasla naragsak ka pa'y asabali at tao tinapagasatan. Saan mo kiti? Apay nga rod, akas ta ti panagsasaom. Napatag ngamin ti ugali bakit? Uray kasanupay ti kinapintas mo.
no basura mo ti ugalim. Talaga nga awan tinasaya at apagbanagam. Ay, nawaw! Di mo aramatan ti kinapintas mo tapno ibabain mo ti padam a tao. Laglagi pam, nga awan serbi ti napintas alanga, no dakes met ti adda iti kaunggam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Lakay, kinasarita nak ti akin kukwa iti balay. Ket, anya timbaganaken ka? Ngumina kanu ti abang. Ay nawaw, apay kanumod. Jakam mo isumat ti kunada. Kasano nga ruden day tangay. Pangalan tayo ti pagbayad ta, ket manulang mat ti matmatgedan ta. Ay, day tangarod Masapul nga agbiro kak iti sabali apag naedan ta. Awan nagnanaed iti balay ni Manang Vanessa, saan ka ni? Awan, amumat nga da ni Manang iji abroad. Anya nga tano kasaritam ni Manang mo, tag-caretaker ta iti balay na. Ayuwanan niya. Makatipid tapay no bilang man tauman nugot ni Manang. Wala, saan ta amagastusan iti abang? Ala, awagam ni Manang mo, tapno adda pagakaran ta. Hello, Manang Vanessa. Anya di ko nam anapatag nga ibagam, ading ko. Awan ti agnanaed iti balay nga impatakdar mo, saan ka di, Manang? Apay, Awan nga min pagakaran may, Manang. ay nawaw, tisigod nga abangan nyo nga eh. Ngumina ka no ti abang, iso a plano mi ti pumanaw ditoy. No manugot ka, agnaed kami kuma iji balay mo, tauray da kami ti agkirtiker. O sige, Kayat ka di asawon day ta, amabalin mi ti agnaed ijay, Manang? O manugot ka? wen, adakin na ng titulbak, ngam kitain nyo tagdalos kayo. Wen, Manang, awan pagdanagam, ta saan mi abaybay anti balay mo? Nang idulinam iti tulbek ti balay ni Vanessa, lakay. Apay ti tulbak pa kahit. Itad ko ken Alma. Ay nawaw, anya taramidin niya almay di balay ni Manang na. Napagsaritaan da kanu ken Manang na nga agnaed da ijay. Imanugot mo't di Vanessa. Aya, nasaya at narudano kasta, tapno adda agdalos ijay. Wen nga rod lakay. Manmanumot nga may nga agawid ni Vanessa. Wen takay kayat namutten ijay abroad. Mala, ibagamon no ayan ti tulbak. Taited ko ken Alma. Aday ti drawer bakit? Nainayon ka nagiti gamit ka. Bilinam to ni Alma. Ibagam adi daliwayan tagdalaos. Itay pay nga urayan kayo, Nanang. Ay, pasensya ka na nakaw. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kumarek. Titulbak ngay, inalayo ka day? Wen, adda ditaw. Kaano nga umakar kayaw? Itamat laeng, Nanang. Ni Eddie ngay. Nabati iti pagababangan mi. Madama ti panag-impaki na. Ay, wen gayam. Di yuliwayan ti agdalos Ay nawaw, saan kami matkat adugyot, Nanang? Palagip laeng, tamang ano malipatan niyaw. Awate mo ti tulbak. Ay na, agyamanak, Nanang. Agdardaras kayo kaday? Ay, saan mo? Apay,
Aday paaramid mo. Ay kwa, tulungan na kami kumano mabalin. No awan ti daddo maalakad yu Ay kat mabalin lata mo ta anak ko. Mala, ibagam no anya ti aramidak tarugya ka. Mayat tiyag na di ti balay ni manang mo, bakit? Ay nawaw, wenmet ngamin. Mayat dito'y takumplito ti gamit na. Awan ka di ti plano na nga agawin di ti Pilipinas. Diyak mo Kay kayat namot ngamin iji abroad. Gusto mo't ka ti no saan pa yung agawin. Tapno masulot at ti balay na. Nako nampay lakay. No idi kumapay ang napanunot ta, di saan ta kumaan nagastusan iti abang. Tinapatag ita kat makatipid tan, bakit? Sa bagay, dakkel met kat ti 5,000 abay bayadan ta iti binulan. Naku nampay. Mala, agluto ka man kid di ti pangaldawan ta. Anya ti kayat mo lakay. Adapay karne anabati iti ref. Isulatan ti ilutong. Hay, makabannog mo ti agtrabaho. Bakit? Ada na panunot ka. Anya ti napanunot mo, day. Ada na panunot ko pagkwartaan ta. Anya ngay day ta napanunot mo. Nakitak ngamin adakkel ti maururnong ti kasinsin kaw iti balaya papaabangan da. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan? Anya nga ta, no ipaabang tamot ti bakante asilid di ti balay ni Manang Vanessa. Ay, wanan niya. Bed space, wanusan, transient, kasjay. Amom nga raw, no kasanaw lakay. Agdalos talaang, inton kwan, agposta iti Facebook, no dati kayat na nga agabang. Maya tinapanunot ko apagkwartaan ta. Saan ta amabannog dito'y bakag? O sige, rugyan ta nga raw din ti agdalos lakay. Agaramid akmot iti Facebook account ko. Tapno iso ti usaran ta nga agbirok iti agabang. Numayat ti resulta ti plano ta. Ti oray saan tan ngagtrabaho. Nakaawag ka mat, Manang Vanessa? Kayat kayo lang nga kumustaan. Kumusta kayo matindi tabalay ko? Nasaya at mat, Manang. Agkuri ka di pa'y dagiti appliances. Wen, Manang. Nasaya at matno kasta, tapno adda usarin nyo ken Eddie. Wen ket agyaman aklaunay, Manang. Aywanan nyo lang dagiti gamit ko dita Ayun gayam, pagtrab-trabahuan ni Eddie ita. Ha? Ay kwa, iti sigod a pagtrab-trabahuan na matlaang, Manang. Naimbag man ta saan anauma ijay. Saan matkit di, Manang? Ay wen gayam, kaano kang agawid? Sa anak asigurado no kaano. Angam saan pa'y nga itaatawan. Amangan numabayag pa'y. Mala, agpakada akon, tagtrabaho kami manan ading ko. O sige, Manang. Agan-anad ka akanayon dita. Bye! Oh, andan timbaga ni Manang mo. Kano nga gawin? Mabayag pa'y kunanamat lakay. Nasayat mo't lukas ta. Sana mabali na maamuan na tiyar aramidin ta. Ngamin, sigurado asaan nga umanukot na jay. Ang mga nung makaungat pa ikit di. Daytoy ti koleksyon ta para itaabulan lakay. Nay, dakil mo, bakit? Wala. Dakkel pa ngam ti susweldoan ta iti binulan. Mala, itad mo nga rudan ti bingay ko, bakit? Mabalinan day ta? Kwarta kon day tao? Wala. Day ta ti bingay mo itaabulan lakay. Ay nawaw, nagmayatan. No kastya ka na yun, mabalinan, nag-resign ak iti trabaho, bakit? Oray siya ka. Agik katakmatan iti trabaho. Dakdakkel ti maalala ta iti negosyo ang napanunot mo. Oray saan tan ngagtrabaho. Agbiag talat ta lakay. Apay nga taakas jay lakay. Ti anya, bakit? Adda sa bali arupa ang makitkitak iti balay ni Vanessa. Ay, kurak lakit din, nusak lang tinakadlaw. Adamot nakita kiti na minsan na limabasak ijay. Sino nga tadagi jay? Day tati saan tanga mo, bakit? Anya nga tano kasaritam ni Alma. Nubisita dala ang dagi jay. Imposible mo't nga inaldaw nga adda bisita da. Kasaritam ni Alma.
Ang mga nadamot din aramidin da asaan tayo nga amaw bakay. Wan man ngagpaysaw. Mapanak iti ayanda, kalpasan ti panaglabak. Ag tricycle kan taon tapno dago sa makadanon kay jay bakay. Agkapi kayo pa, nanang. Agyaman na kanakaw. Anya ti umayo ibaga? Adala ngamin pakas daawan may kantatangyaw. Anyamat day ta apakas daawan nyo, nanang. Mas daaw kami. Ta nagduduma arupa mo ti makitkita mi dito'y balay ni Manang Mau. Sino nga'y dagita? Ay, kuha, nanang. Bisita mi. Kabagyan ni Eddie. Kabagyan na amin. Nanang. Agpasyar da dito'y lugar tayo, kat awan ti daddo maapagturugan da. Iso nga addada dito'y balay. Kasta aya. Nanang. Awan pagdanagan nyo, tawan mo't dakas ngar aramidan mi kan Eddie. Kaya't milaang ti makatulong. Adda na amwak may papan kada almaken edi bakay. Anya tinaamwam lakay. Ipapaabang damat gayam ti balay ni Manang da Vanessa. Ay nawaw. Nakadamagam mo't lakay. Napanak itayan da itay, kat awan da almaken edi. Edi kinasaritak ti lalaki anaranaak ijay. Nakunanang agbaybayad da kano iti 500 per night. Anya? Taga Manila na kanaw ang nagpasyar dito'y lugar tayaw. Adamo lang nakita idinapanak ijay. Ngam ti imbaga ni Alma kanya. Kat kabagyan kano nila kay na. Nagulbud lakit di ti anak ta bakay. Una yan ni Alma. Illegal ti kasjengar aramiden da. Tidakus na pay. Amangan no saan nga amo ni Vanessa akas jayar aramiden da. Ibagak to kan Vanessa no umawag man ang lakay. Oin bakay. Ibagam tay sulatan ti makisarita kadakwada. No si kangamin kat amangan no agsakit tinagam ni almaken ka. Anya ti kunayo, nanang? Jay balay mo. Ipapaabang daal ma iti sa balay. Anya? Pinagbalindamutin at transient house jay balay mo. Ammom ka jay. Ne, awan mo't nadakdakamat ti kabsat ko kanyak, nanang. No kasta nga road. Ilimod na ka anak ko. Sigurado nga awan permit dagi jay. Ay sus, delikado ti kastangar aramiden da, nanang. Kasaritam ti kabsat mo. Diyak kaya ti makibiyang ta mga nuguraan na. Agbakasyonak inton umay abulan, nanang. Diyo pa'y lang ibagbagay ti kabsat ko. Siyak to ti makisarita kan kwa na. Naglukon dagita nga agasawa. Day ta nga road anak ko. Libre lang aruden ti panagnaed day ti balay ko. Kasta pa iti aramidan da. Ay nawaw. Manang, kaano ka pa'y anagawid? Idi kalman laang. Nagdiretsong ak iti ayandanan ang kantatang. Ne, di ka mo't nag-text kanyak, manang. Pudno ka di tinadamag ko. Anya tinadamag mo, manang? Pinagbalin nyo kanumot at transient house ti balay ko. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti dayta, manang? Saanen anapatag no asino tinangidanon kanyak. At dapay bisita yun. Ha? Ay, kwa, manang. Napanunot mi nga ipaabang, tasayang ngamin. Illegal ti kastangar aramiden nyo. Awan permit tayo para iti kakastabanag. Saan kayo pa'y nagpakada kanyak? Manutibingay akayat mo aya, manang. Ti kayat ko kat isarden nyo day na akalukan nyo. Di nakiramraman ha. Ay nawaw, apay akasta ti panagsasaom, manang. Mabuteng kakadi amaartapan, iso akasta? Siya, mabutengak ang maartapan? Anya ko matipagbutngak kat balay ko ti pagnanaadan nyo. Kat no naglawag mat, nasakit tinakam mo, taadda na panunot mi apagkwartaan. Sipod pa'y ngamin ide, kat dimon kayat ti maartapan. Imbes nga agpasensya ka, kastapay laang ti bagam kanyak. Ala, pumanaw kay latan, tapno awan ti parikot. Ikan kayo iti makalawas, apawaywan.
Anya tinagsaritaan nyo iti kabsat mo, Vanessa. Ay, marurudak nga rod kan almatatang. Isupay lang ang tinatangsit nga agsasao. Anya ti imbaga naken kaya. Ipagarup na nga umapalak kadakwada. Imbes nga agpasensya kanya, ibaga na payla ang amabuto nga kano ang maartapan. Ay, agkalintagan pa lang ang may. Nakunayo pa'y tatang. Di na panunutan nga illegal ti inaramid da. Pinagbalindakit din at transient house ti balay ko. O kahit anya nga rudan ti planom ita. Papanawag ida tatang. Makaamuda motan iti biyagda. Diyak kayat ti sakit ti ulo. Nang runa pa ikat di daam mo ti agpakumbaba. Isuda pa ikat di at tinatangsit. Ay nawaw, papanawon na tanimanang mo? Wen, makalawas lang ti inted na apawayway ta. Madlaw ngamin ngumapapal. Anya lakit di mo tanimanang mo? Hay, mabuteng lakit di day ang maartapan isu akas jay. Managim bubukod mo't na dya kamsat mo. Mayat lang arudan tibiyag na ijabrod, kastapay lang, taramidan na. Naku nampay. Addan to aldaw day ang Vanessa lakay. Addan to kunak lang arudan. Alaan yun titulbak nanang. Anya nga minti aramid yukon lakay mo. Ay na, saan tayo napagsaritaan ti may papan iti day taabanag nanang? May salaang ti siguradok ita. Anya nga ita. Mabuteng ni Manang Vanessa ang maartapan isu aday jay. Kaya't na apumanaw kami. Nuapay nga may na pinagbalin nyo at transient house ti balay na. Ay, saan aday tatipod no ang makagapu nanang? Ay, agtanang ka anak ko. Panunutom alibre ti panagnaedyo iti balay na. Ngaman niya ti naramid yaw. Nagbalin kayo nga abusado. Diwan lang. Kukwa na ti balay na. Anya nga'y kumaita. Siya kapay lang tinatangsit ita. Ay na, agbalbaliw ka na nakaw. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao akas na. Pimanaw daan lakay. Anya ti imbagan niya almakin ka nga ay bakit? Nagano ti dakas asauna kontra iti kapsat na. Ay nawaw, imbis nga gid daw iti pasensya. Di na nga rod ang buti agpakumbaba lakay. Husto mo't kit day no pimanaw da. Tapno masursuro da mo't ti tumakdar iti bukod da asaka. Saan da mo't nga umbing kahit? Sa bagay, adda puntom lakay. Saan ta mababalaw ni Vanessa? Nukas jay ti desisyon na. Tanda pride mo't nga may isa nga anak ta. Masapol nga trabaho tamanan. Ay, wan nga roda. Agsubliak iti sigud a pagtrabtrabahwak. Si Kangay, Awan pa'y nga ron. ay nawaw. Agsapul ka iti pagtrabahwam di. Saan ang mabalin nga agil-ilad ka lang dito'y balay? Ang mumut nga damanan bayadan ta nga abang. Makauray ka kanimot. Masapul nga agtrabahutan. Ditan urayan ang maibus ti kwarta nga indulin ta sakbay nga aggunay ta. Wen, amok na ita. Sana masapol nga bagam. Dahil jay tumot nga minakabsat mo. Imot. Amo na nga wan papananta, papanawan na tapay lang. Ay, saan ta ang mababalaw ni Manang taadamat nagkamalyan ta? No nagpasensya ta siguro kinkwana. Amangan no mapakawanda tapay, kat saan data pinapanaw. Ay, nawaw! No ammom asika ti nagbidot, sursuruam ti dumawat iti pasensya. Di mo ingato ti pride mo, tapno saan amarurot ti tao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.